Hello bantu banjye nongeye kubasuhuza muri kumwe na The Moonlight nk'ibisanzwe. Nk'uko mubibona rero murabona ko Perezida w'u Rwanda na Bruce Melodie bombi ibyishimo byabarenze. Kubwibitangaza rwose uyu muhanzi Bruce Melodie tumuzi nk'uko izina rye ribivuga ko ari igitangaza akomeje guha abanyarwanda. Kuri iyi nshuro rero ngira ngo turabizi indirimbo ye nshyashya iri hanze iri kubica bigacika bita pomu pomu. Ubu ngubu mbabwira indirimbo imaze kuzuza miliyoni 3,100,000 views. Murumva ko Munyakazi ari mu kazi. Nk'uko tubibona murabona ko abadanseri ba mbere bakaze mu Rwanda harimo ba Titi Brown, General Benda ndetse n'abandi. Rwose iyi ni indirimbo iri gutretinga ku mbuga zose nkoranyambaga. Iyi ni indirimbo muri make navuga ko ikunzwe ubu ngubu muri uyu mwaka uri hit 2026 mwaka wa 2026, by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania wabo wa Diamond ndetse no muri Nigeria no mu Rwanda. Nk'uko namwe mubibona iyi ndirimbo irahitinze cyane rwose. Iyi ni indirimbo yateguwe rwose abantu abaturarwanda ndetse n'abandi tuyitegereje cyane, kuko iyi ni indirimbo yitondewe igatwara amafaranga menshi, kandi ngira ngo namwe nk'uko muyibona iyi ni indirimbo ihenze cyane by'umwihariko. Nimureke rero Munyakazi abe Munyakazi. Murabona ko n'umukuru w'igihugu amwishimiye, ari gukorera u Rwanda, ari gukora mu Rwanda, ari kudukorera twe nk'abanyarwanda. Rero Munyakazi komerezaho, muri kumwe na The Moonlight. Mbabwira ko nkomeza mbagezaho ibiganiro bitandukanye by'amakuru agezweho, amakuru ahitinze nonaha. Kora subscribe, like, share and comment. Ujye muri comment unyandikire. Turagarukana mu kanya mu nkuru ndende. Bye bye. Hari iby'umutima wanjye utakwibagirwa, inshuti nziza y'inkoramutima. Hari iby'umutima wanjye utakwibagirwa, inshuti nziza y'inkoramutima. Hari iby'umutima wanjye utakwibagirwa.